Kua haerea Ngāti Rehua me Ngāti Waiki Aotea ki te kōti teitei i te whakanui ātara. Ki te tono kia mutu te porowhiunga o ngā parapara moana ki waho i tō rātou mautere, ara ki waho i te mautere o Aotea. Kua whai whakaitanga tētahi umanga ko Coastal Resources te ingoa. Ki te porowhiu i te hia mano mita parapara moana ki waho i taua mautere. Hioi hei tā te rangahau a te rina kōwhai e whakakotahi ana ngā tāngata katoa o te mautere ki te whakahe i te mahi mō riha nei. Ngā wai o Aotea, he wai taurikura, engari hei tā te iwi o te whenua, ka tā hawa tia pia. As a beneficiary, I put in an appeal to stop that process from happening. Ko tā rātau e tohe nei ko te tukunga o ngā para ki tētahi wai, e rua te kaumārima mano mita pūrua te whānui i a tau mō ngā tau toru te kaumārima. Hei tā te mana whenua, he wāhi tapu hoki, te wāhi tukupara. Because that's our wāhi tapu grounds. It's where all the hapuka are breeding at the moment. And we've been fishing those areas now for 900 years, or, you know, I'm 30 generations out here. And so our people have been looking after those areas for that long. So it's important that we maintain that kaitiaki. I tērā marama i whakamanatia ai te tono a te pakihi, Coastal Resources, kia nui ake ma te whakarearima o te āhenga para ōmua, hei tā Clink, ki hai tētahi whakamaramatanga i tau ki te mana whenua, nā reira ke te tono pira rātau. In time, we don't know what the effects are going to be, and of course it's going to be damaging to the hapuka grounds, and it's going to be swept into other coastlines like Whangapoa, Haratonga and Oruawharo. You know, those are key sort of east coast bays that are going to be totally affected by this dumping. Hei tā Clink, he pai ke atu kia tuku ngā para ki runga whenua, kaua ki te wai. So we would like to see Auckland and Waikato do the same and not destroy our pristine waters and our fishing grounds and our need to rely on food sources from the water. I ngana mātou o te karere ki te kōrero atu ki te pakihi, engari auare ake, te rina kōwhai, te karere.